Dr. Taragambire byo bwabiraye bembira abandi bakuru kurwo mu kitongore cya URAS umukorambara kirungi Dairy Farm ehebembirwe kitongore cyo mu ndisa yo kwemesa amizi gutukozesa ahantu biha mu URAS Genex Uganda no hitubwiha aza tutakatanche gakozesa tukatwine bizu bingi tukatugura straws 20 legniza gambrari 10 straws 10 tukatuzemesa ushanga hagati ya straws 10 twafunaho hagati yente ina kwisaya ahari mukaga konka kuyatutandika kukozesa amizi ga URAS hine cyangwe cyahindukire ninyujukaje straws 20 zitwabanze obusheke 20 bitwabanze kuyayo bukaburiyo bw'amizi agacocora genyena abinjira bajyangu tugakwasa konka nyoni ninyuzuka ngo obusheke 20 bitwabanze bukaburiyo bwa podri abusheke 20 tukafuna ente 15 Rutaro najara ngo abarisa bahejumbiro mu ndise j'amatunga gubine ngabahereza amateminji abo kugira ngo bakozesa amiza garuko bagacocurwe okubaheva kwenda utakize no mu yasi buramizi utakashazire mu kutandika artificial insemination orebe ngo wabanza watahenteka yo kureba ngo enteze ziwaza kureta niza kureberwa je zidiyeje then twatamu amiza abwo zijinizi ubwo butafari ubonire nibwe turahiremo kugira ngo twatunge bi AI kugamba AI ni gamba ki zo kongeza amati zo kongeza inyama zo kutunga sente nyingi konkebe byona tibikabasika na no murisa atakozire ebizwagamba ogunajara ngo novar kwemesa mizi nabakora tirengenderwa heshire nayo njarajara nkonke kitongore batireho buriyo kureba ngo abarisa baganyurwa mu kurisa kwabo akwe byona tubikoze mu globally musiyona so kureba ngo twataho uburyo kureba ngo twakuja ngo gundi bwo mubazi mere mirundi eshatu one time 3 omukasheshe omwihangwe no mwazo tubini ko twakora wachikoro soya na mizaga nigaza kurugamu ekitwa promising Engineer Francis Rugunda omuri soko zisendise yo kwemesa kurwo mwaka gwa 1999 nasime kitongore cha URAS aho kutamani omukwera bari soko ze artificial insemination. Engineer Rugunda najana ngo akatanka kurisa kurwo mwaka gwa 1999 konka kwihazo mu nkoze seje yo kwemesa mizi habire mpinda hinduka yamani ahafamye abo kuba ikingire biremu nikironje munonga kandi ukugikoresha tine cyo tfe utungente nungi abantu bazikunda kandi utunga patari nawe cyo business indi ninjye burisha ni business indi. Engineer Francis Rugunda hona najarangu natungenya na nyinji kurgo mizga URAS kandi ente za URAS nizikamwa mateminji Gilbert Amuthiro mukugombyo kwemesa hari kirungi Dairy Farm na habarabari isoko reba ngo barebera gente zabo okutancara habyo kuriya byazo baba nibenda kuganyurwa mu nkora yo kwemesa mizi ente yitwaza kwemesa nebe yine kuba iragurirwe ni okuragura n'ingamba teyine burwire bona ubwanye nenda na n'ubu mbere bwona egaburirwe egemerwe ndwara ezikugemwa kandi etine erireje kushangura inoza kwemesente konkuru kujubara imbajo icyo ni kintu kibi noho kurebera abagamba ngo no yemesente 8 ningi 10 ofuna hibiri ubuzuntu bwo bukuruga abakugabaho nabahabwira bari isoko kugumana bakora records za hafamu zabece bari kugira ngo nikiza kubayamba okumara hebuzi ba hafamu nke chamatembane hamwe no kucendezo kama nka company ya URAS niza kureta enemy nizibazi n'amazina for example ifanisho kurebera nkarori ojemes izarenyena hatu wabo tarajihandikire mu kitabo koroza garaka kujemesa eje yazirwe kugaraka kujemesa utarajihandikire mu kitabo takumanyangwisheyo nubakana bageta rori nozagaraka orete rori yenyine ube niwe wakikora ki wagitekamo hata uno bakora cyo kweta matembane amakoraga gasha kwa Abdukalim Sengendo.